Kajingnya tu kana syapang ka kentay ka ba Îoh Tam mi Khunlung ha Jaka Theh Ñiut. Don ki arngut silok ki baya imsuk imsan kim judan kano kajingnya ma yania. Ya ulok ki ju khot it upol bat ya kalok jong upat ki ju khot it daka eni. Kalok jong upol kadang armet. Upol usumar bhai kalok jong ju pentrai namar kladap khandai benai ha kajing armet jongka. Ki ap satang lano kasengi bakan kano ikun badang armet. Ki bahaying ro ki iet bhai ke eni bat ki kemen namar ila janyo Khunlung. Kia sumar lang ke eni, kia dar ringkat bat ka mit bat sengi, namar kia sa marjan. Upol usaj ong bait brabor ke eni, banga kwa adu ukun senrang, kenang ba unla ban nyarap kamayanga, ban nyok pendap ya ke hing ke sem ban riu spa. Enda ke eni keladap khandai benai bat shita yo, ke eni kela shitom, upol ulit buno ya ke lok cu usha hospital. Bat ke eni kela yo ada ikun kentay. Doktor ulawannya tu ha upol bu ula yo ada ikun kentay. Ulok congka kemen namar uyo ada ikun kentay. Upol ulek ha kamrat tia jongka eni bat ulaong. Pite pila kemen bala yo kun kentay. Ngate ngam kemen namar ngakwa ada ukun senrang. Ulok congka ulaong. Balai eni pimka ada ukun senrang. Ka eni kalaong. Balai pikiran kumta, haba ublay uai di ikun kentay tengah pediang, bat ideru ikun bandingkong, kadlo ngasngaw kemen. Ulok pelaong, wat jubun ketien, ngamsya banyan lami ini ikun kentay jong pa saying. Ulok jong ka eni, usim mi Khunlung badang red, ura bat ulit buno hakaway ka Jaka Theh Ñiut. Ka eni kampat la ban kina jingtia, bat kadang mut ba ukpa ulit ra ban lej ai dawai ikun syah kamera jong ki doktor. Enda upol ulawan ha kamera bat ti hospital ka lok jong ka eni kala keli syah ikun. Ulok jong ka ulaong ngala lej berat di ikun kentay jong pi. Ka lok jong ka yam ngosi namar ka jingle bom ken jong ulok ki ikun kentay bat danglung bom patip ya ka Don ka we ka Briew ka bakar tirjot ha ka Jaka Theh Ñiut, bat ka ne ka Briew ka kerteng ka momta, bat ka deiru ka Briew ka balayap lok, kunru kampat don. Kan ba ka momta kadang tam ki tirjot, klayok sengaw ba yam Khunlung hapok jong ka we ka pela ha Jaka Theh Ñiut. Ka momta kalit pech hapok jong ka pela, don penban di Khunlung. Ka momta ka shimwut di Khunlung namar ba ila yam palat ba ila tangan. Ka momta ka laong. Ka ne ka de ka plan jong ublay ban penya kendu yang ngapat ini Khunlung namar ikun jong nga ila sniuno ha ka por ba ngadang armet. Ka momta ka lakranway Briew bat ka laong. Ulok jong nga ro ulayap ngasa satang marway bat mentangan ra no ini Khunlung syaying. Ka momta ka lakran ni Khunlung bat ka laong. Piru kun pisha berat beng haka kemi ukupa jong pi. Ngaru ngadon satang marway. Bat nadu menta ka sengi. Pindeno ikun jonga. Bat ngaru ngan long ka kemi jong pi. Ngan ri ngan sumar hok ya pi kun. Ka momta bat urinat kidai silok. Bat kidang sudep ya tok dang kumbasan banai Henry urinat ulayap no. Ka momta ka yam susi namar ulok ulayap bat ila deru kadang armet. Tang namar baka momta ka sniusi palat ya ka jingyap jong ulok jongka ikun badang armet ru ila sniuno hakpo. Enda ka momta kala wanya lami Khunlung haying kala pensum pensaja bat kala aidut penkedang ya ka Khunlung. Kat ba Khunlung idang yok tia lengai ka momta ka pej isen Khunlung bapli. Bat kalaong, bangan syong no tang bat ini ikun, ngan sumar tang wat lang ngan duk makna, ngan tresi tom naka banta jong ini Khunlung bapli. Ka momta ka bu kerteng Khunlung kentay daka ringki. Ka momta haba kalit kartir jot ha Jaka Theh Ñiut, ka ba lang ya ka ringki. Kat bada nyat kiski kipor, klem dalap bayok sengaw, ka ringki kladap nyaw snem ka arta.
Ka momta na do baka ringki kadang red. Kala penlang pisa kendiat banyak pak skol yaka. Ka kami jongka kala ong. Ringki ngalawan pensim form ya pi na ka way ka skol sarkar. Bat na do la syai salit skol no. Ha ka sngi ka babut. Ka kami syua bakan lek kartir jot. Kalit bu skol syua ya ka ringki. Ka momta ka penbiang ya ka kun na dong syadong kumba ki way ki kena ki biang. Ka momta na lor bakalit kartir jot. Kalit belade sahaying jong ki Briew banyak penbiang ya ki jingdon kam jong ka ringki. Kani ka long kami, ka penbiang ya ka ringki, naduk ki janman pong haying, haduk ki uniform, ki kot kisla. Kat bay la jong pat, kadon tang arsen pong ki jan, Henry wat la kataro, kam kuslay, tang penbiang ka kun jong ka, kalahon ka mensim. Tiha ka way ka sngi, ka momta ka wan slam ha haying, namar ka bun kampalat ha ka jaka balit bela haying jong ki Briew. Ka ringki ka api ka kmi lano ka mansyo, ka ringki ka laong, ka por la dap san baje, nganyarap syet ja syet jurno mga imay. Yo enda ilawan na jing belate imay insa tangan. Ka ringki ka syet ka tiyaw kumbale ka kmi. Bat enda ka kmi ka lawan haying, ka kmi ka laong, map kun nga namar bang lawan slam. Bat ngan let syet ja syet jurno namar yok pilap batangan. Ka kmi ka let sa kamera syet ja, ka pet yu kyu ja bala dep syet. Ka ringki ka laong, ngadep syet mengamay ka ja ka jur, yangin nyabam no. Ka kmi ka jau umat bat ka laong, balay kun pi syet ja syet jur, balay pim ab bangan wan syet hi mga. Ka ringki ka laong, tengah isin temaya pi namar bapi bun kampalat. Ka kemiru ka laong, ngaru nga isin te kun ya pi namar bapi dangret, kampat long mapin ketak ya kating ka yok pi mensaw. Ka ringki ka laong, tomay nganum syet syuk, bat baro arngut sikun klia bam jalang. Hadien kat prosnem ka ringki ka lapas ka kemi bari ya ka ringki ka lakam temen, kam la syuk banlet belasa haying ki Briew. Ka ringki ka let tap kam hikai skul haka skul balet hi maka haka por bakadang kena. Bat ki nong apply ru da ki pangut tang ka way ka pos. Endala de ka por let interview, ka ringki klem jing ting klayak hon ya ka exam nong hikai. Hadin si benai, ka result bayale exam ka ringki na kabanta ka pos nong hikai kalami. Ka ringki kampoy perkat bakan yok kam nong hikai. Henry kalayok penban da ka ringki kum kanong hikai science. Ka ringki namar ka long ka bastat na do ha ka por bakadang late school. Kat ha do bandaya khon ya ka exam nong hikai ru ka long ka bapro jabing. Bat kalayok da ka basuk ya ka kam hikai school hasnong lajong. Ka ringki kam syak syuk baka kemi kandang late tray bela haying ki Briew. Kala penda penbiang hi ya ki jingdot kam barok. Upol bat ka eni kim yok khun syuk namar ba ulet bret hi ya ka khun kentay la jong ha Jaka Theh Ñiut. Tang namar ba ukwa khun sinrang. Upol ula dulut season don yok syuk la ka khun kentay na khun sinrang. Upol ula babe bat ulet wat ya ka khun bala bret hi ha Jaka Theh Ñiut. Henry lap sya baka don. Usak sa tang ka jing babe. Upol bat ka eni kila temen na lor bat ka duk. Upol bat kalok jong omdan bapet bajungo, watla kila temen ki hap ban syuim jenjar. Kam momta pat ka iet bhaya ka ringki, watla kam day makna ka khun bakha bapun hi, Henry ka Kenya ka kum ka khun la jong. Ka ringki kam tip syapang yala de baka day ka khun bala syabret ha ka Jaka Theh Ñiut, namar ka kemi bari ya ka kam yatu ya ka. Ka momta ka ongbay ya ka ringki baka day ka khun jonga. Ka ringki bat ka kemi bari ya ka ki imsuk imsain da ka jingger ku ublay utray kenrat ubana jrong. Lada episode nat ngubha like, share bat subscribe ka channel bat saya komen.